Dobro, dobar dan svima i dobrodošli na još jedno predavanje iz filozofije prava. Iz prethodne nedelje, kao i ove nedelje, imamo gostujuće predavanje. Ove nedelje, kao što ste vidjeli u programu, imat ćemo predavanje koje je za ovu našu strukturu prava i pravde pomalo i neobično. Običajno su gosti se bave nomotetskim disciplinama. To se nekada, kada sam ja studirao, zvalo ideografske i nomotetske discipline. Pa su nomotetske one discipline koje uspijevaju da utvrde neku vrstu zakonitosti društvenog života. I onda smo mi govorili o izbornim sistemima, govorili smo o nekim društvenim kretanjima, govorili smo o pravdi u društvenim okolnostima. I ono što ove nedelje imamo jeste i za pravo i pravdu relativno jedinstveno. Mi smo u prethodnim izdanjima, vi možete da vidite naravno i na YouTube-u, imali psihologe koji su govorili o različitim problemima koji se tiču prava i pravde i mislim da je ovo prva situacija da imamo jednog psihijatra koji se, stvari su eskalirale, drugim riječima. Ranije su mogli psiholozi to da pokriju, sad bez recepta ništa. Ove godine imamo jednog psihijatra koji će nam danas govoriti na jednu temu koju sam mu možda malo težu, koju sam nametnuo na neki način, a tema je psihopatologije javnog života. Sad, nemamo bilo kog psihijatra kao gosta, nego psihijatra koji je, po mom sudu, izuzetno pogodan da se ovim temama pozabavi iz različitih razloga. Dr. Zoran Ilić, ne samo da se bavi kliničkom psihologijom, da se bavi psihijatrijom, da je aktivan u tome kako u privatnoj praksi, tako i ranije u javnim ustanovama, već je jedan dobar dio svoje karijere proveo i provodi i dalje govoreći upravo grupama ljudi, kao što u ovoj situaciji imamo grupe ljudi, primjenjujući neke metode koje je imao prilike da usavršava u prethodnim decenijama i da primjenjuju u Srbiji, nekada i prvi među praktičarima psihologije i psihijatrije u Srbiji. U svakom slučaju, danas ćemo sa Zoranom razgovarati upravo o tome na koji način se javni prostor, ono što mi imamo u javnom prostoru, reflektuje na naš individualni život i možemo li iz toga da izvučemo neke zaključke. Čisto kao jedna filozofska poenta, ali više važi za psihologe nego za psihijatre. Sartre je govorio manje više da se psihologija funkcioniše, je nauka koja funkcioniše na taj način da ređajući nule pokušava da dobije jedinicu. Drugim riječima, da ne možemo doći do nekih opštih zaključaka, međutim, nauka i praksa psihologije i psihijatrije u prethodnih 40 godina, ja sam siguran da ćete to vidjeti iz ovog predavanja, Sartre prilično demantuje u ovom pogledu, zbog toga što postoje brojni rezultati, brojni nalazi koji se itekako mogu reprodukovati i brojni zaključci koji se na osnovu tih nalaza mogu izvući. O svemu tome će vam govoriti Zoran Ilić i ne pričam dalje, ostavljam prostor doktoru Iliću. Posle ja mnogo pričam. Dobar dan svima. Ja sam Zoran Ilić i ja sam penzioner. To mi je poslednjih 5 dana osnovno zanimanje. Kažu da je to jedno od najopasnijih zanimanja. Niko nije preživeo. Pričat ću vam o nečemu što je za mene potpuno novo. Celog života razmišljam o javnom životu, međutim, ovog puta ja tačno nisam znao šta profesor Spajić od mene traži. Pa hoću vas da pitam, šta je to psihopatologija javnog života? Što ste došli? Kaži, molim te. Disciplina koja izučava neke, kako može, razmišljanje mase. Razmišljanje mase. Dobro. Mislim da reč patologija toj konstrukciji govori da je zapravo nešto krenulo malo potpuno, da je neka izopačenost u pitanju. A u čemu je izopačenost mase? O tome što sede ispred TV-a i gledaju pogrbljenog za žvalovog čoveka. Po ceo dan, to bi ja rekao. Dobro, ovo nije snimljeno nikako. Ja nemam kontrolu nad ovim uređajem. Dobro. Da se sve snimi.
Pa ne gledaju to ljudi samo. Orwellova 84. se sastoji u tome da smo nadzirani, da smo kontrolisani, da nas prate, što je tačno. Ali mnogo bolji opis psihopatologije javnog života opisuje Huxley u knjizi Mladi vrli svet. On je prikazao koliko mogu da nas opčine zadovoljstvima i koliko mogu da nas unište time što nam nude zabavu. Znači, nije stvar u nadzoru i kontroli, nego u zabavi. Tako da sam ja jedan deo te psihopatologije počeo da razmišljam juče, pa sam to i dodao. PowerPoint. Psihopatologija javnog života je tema u kojoj nismo mi ludi zato što nismo normalni, nego zato što prihvatamo nenormalnost kao normalnost. Istina. Prihvatamo nenormalnost kao normalno. I dok god prihvatamo i ne radimo ništa sa tim, mi ćutimo i publika smo za nekoga ko je osmislio kako to sve treba da izgleda. Ovo je Lord Nelson. Čuli ste za njega u Londonu na Trafalgar Square-u. 1801. godine je bila bitka baltička kod Kopenhagena i bila je jako velika magla i njegova 3 broda su gorela. Sa brodova su mahali zastavicama i njegov glavnokomandujući Sir Hyde Parker je tražio njega da se povuku, što njemu nikako nije odgovarao, jer je bio vođa koji ne trpi poraze. I šalju nam signale, lorde, a on uzima durbin, stavlja na svoje slepo oko i kaže, ja ne vidim nikakve signale. Na slepo oko. Turning a blind eye je psihološki fenomen kada biramo koji deo istine ćemo da prihvatimo. Selekcionišemo deo istine koji nam odgovara. Biće dosta reči o istini, pošto se vi bavite istinom na pravnom fakultetu, jel da? Se bavite istinom? Bavimo se pravdom. Pravdom? Pravdom. A kakva je razlika između prava i pravde? To je pitanje. Pravo služi nekim drugim vrednostima, ne može samo pravdi, kao što je pravna sigurnost ili efikasnost. A pravda? Se u psihopatologiji javnog mnijenja pretvara u osvetu. Mali problem u startu. Pa dobro, imamo jednu karikaturu koju jako volim, koju sam veštačkom inteligencijom prepravio. Pogledajte, molim vas, čovjek visi nad provalijom i ima izbezumljen izraz lica, nije uplašen, nego je ljut, zato što je nemoćan. I u ruci drži vreću na kojoj piše ponos. Odozgo je ruka spasenja i on ne želi da ostavi jedino što ima, to je ponos, da bi uhvatio ruku spasenja. Ja sam ovo prikazao u jednoj kompaniji i onda sam shvatio da smo dotakli dno. Čovjek je rekao, ko zna čija je ovo ruka gore? To je taj paranoidni obrazac o kome ćemo također govoriti danas. U svakom slučaju, šta je javna moram i ovo da vam kažem. Zašto dreser lavova drži stoličicu u levoj ruci i bič u desnoj? Šta će mu ova stoličica koja ne može da sedne na nju, ne može da stavi u usta lavu, čemu mu služi? Radi? Radi odbrane, od lava, stoličicom. Teško. Ona okreće stoličicu. Ima 4 fokusa lav. Onda pukne bičem, pa se lav uplaši. Pa nastavi da mu okreće i lav je potpuno zbunjen i onda može da mu radi šta hoće. Ima to veze sa psihopatologijom javnog života u Srbiji. To su nam uradili za vreme korone.
Ja sam tražio da svakog dana na javnom servisu pričam po minut, da smirim narod od straha. Nisu mi dali. Zašto? Zato što je potreban strah. Sad ćemo da vidimo kako se zloupotrebljava strah. Ne dijagnostikujemo narod, mi mapiramo obrazce javnog prostora koji podsjećaju na individualnu psihopatologiju. Strah, projekcija, narcizam, paranoja, poricanje postaju deo jezika, medija i institucija i javnog govora. Znači, svi individualni obrazci koji su patološki postaju psihopatologija mase. Na drugoj strani imamo uživanje i zabavu, što gledamo tog čoveka. Tako da sam uporedio Orwella i Huxleya i kod nas je jedno i drugo. Znači, i bič i stoličica koja zbunjuje. Abnormalno postaje normalno, a zdravo postaje devijantno. Zdrav javni prostor trpi razliku. Nezdrav razliku prevodi u pretnju. Ovo teško vidite odatle, ali ću da vas zamolim da zamislite jahača na slonu. Jahač predstavlja, psiholozi od uvek znaju da jahač predstavlja racionalni deo mozga, a slon emotivni deo mozga. Srce nema veze s tim, srce je za Instagram, a delovi mozga su za emocionalno i racionalno. Ako zamislite da je jahač racionalni deo mozga, a slon emotivni, onda ta harmonična celina treba da dođe do nekog cilja. I onda se postavlja pitanje kako ćemo to uraditi kada je slon 6 tona težak i neće da ide tamo gde mi hoćemo. Dobrodošli. 6 tona težak slon neće da ide tamo gde mi hoćemo. Čak i ako je naumio da ide, ako nije motivisan, neće ići. Možemo da budemo mnogo razumni, ali slon preuzima vođstvo. Slon predstavlja naše emocije, naš limbički sistem, strah, bes, želju, zadovoljstvo, potragu za nagradom. Slon je lenj i sklon instant zadovoljstvima, hedonizmu. A razum daje put kojim se ide. Jahač razum govori o pažnji, svesnosti, planiranju i analizi, radnoj memoriji, kočenju impulsa. Znači, da nema jahača, mi bismo svašta radili u životu. Logika i kritičko mišljenje, provera činjenica, moralni principi i dugoročne posledice. Za sve to je zadužen jahač. Šta se dešava? Uloga jahača je da usmerava, planira i koči, a cilj je istina, pravda i dobro. Sad, pod pritiskom, kad je strah, stres, uticaj mase, dolazi do toga da slon preuzima upravljanje. Mi držimo uzde, racio drži uzde, i imamo doživlje da vodimo slona, a slon vodi nas. Pre nekoliko dana sam imao pacijenta koji je došao izbezumljen zato što raskinuo je sa devojkom i otišao i napio se i negde u 4 ujutru je čuo njihovu pesmu. I onda je pozvao telefonom da čuje i ona. I potpisao sebi smrtnu presudu, više se nikada neće videti. Njegov slon je očigledno nadjačao bilo kakav razumni način razmišljanja. Iracionalne odluke, grupno sleđenje, etikete i predrasude, kratkoročno zadovoljstvo i žaljenje i posledice posle toga, to je povezano sa upravljanjem slona. Pravo čuva jahača. Donosi strukturu, proceduru i standarde koje štite od impulsa, pritiska i većine. A zadatak prava i institucija je da razum upravlja emocijama. Je vam blisko ovo? Jel to sad se dešava tako, da razum upravlja emocijama?
da pravda bez razuma postaje osveta, a pravo bez pravde postaje prazna procedura. Ima smisla. Pravda daje moralnu energiju i smisao. Bez nje pravo postaje hladno i odvojeno od čoveka. Ključna poruka je da je cilj prava obrazovanja institucija da ojačaju jahača, da razum prevagne slona. I sve što budemo dalje pričali će ići u tom pravcu, da dobijete prave savete kako da uključimo razum u ovo teško vreme. Komfortna zona, moj omiljeni slajd. Kako se stvaraju zavisnosti? Bilo koje. Postoji okidač, postoji rutina i zadovoljstvo. Sve što radimo u životu radimo iz zadovoljstva i izbjegavanja bola. Kada se više puta ponovi ciklus, okidač, rutina, zadovoljstvo, okidač, rutina, zadovoljstvo, mi se navučemo na nešto. Ako nema zadovoljstva, nema ni navike. Kako se skinuti iz toga? I zašto bismo se skidali ako nam je lepo? Zato što postoji ogroman problem da izađemo iz te petlje upravo zbog toga što u toj zoni komfora, koju ja nikad nisam zvao zona komfora, već zona poznatog, zato što ničeg dobrog nema u zoni komfora. Ono što se dešava je da zabava i nagrada sledi kratkoročno zadovoljstvo. I to traje kratko. Dopamin, jedan centar u mozgu je zadužen locus ceruleus za lučenje dopamina koji nam omogućava da imamo trenutno zadovoljstvo. Jedina nezgoda je što dopamin traži još dopamina i što mi praktično se lako navučemo na bilo koje zadovoljstvo. To je jedan od načina manipulacije masama, a to je onako kako Huxley kaže, nije potrebno da razmišljaš. Orwell kaže, treba ukinuti ljude koji misle, a kaže, ne, pusti ih da misle, samo će misliti ono što mi hoćemo. Komfortna zona se učvršćuje novim i novim ciklusom i jedina nezgoda nastaje što sa protokom vremena ova negativna faza, pre ove faze zadovoljstva, postaje sve duža, počinje sve ranije i biva sve intenzivnija. A ova pozitivna biva sve manja i sve kraća. To su toksične veze. Bude nam lepo na početku, pa posle toga sve manje lepo, a sve duže traje ono ružno. Je vam to blisko? Da se lepo... Povezuje sa sadašnjim javnim životom u Srbiji. Ovo je moja ćerka. Došla je da me sabotira ovde. Kako se povezuje? Tako što vidiš ovaj Netflix pozadi, pogledaj kako izgleda čovjek za telefonom koji scrolluje po ceo dan. Znači, on ne misli. On se trudi da povremeno i kratko uživa. I to je opijum za narod, ono što se nekad zvao opijum za narod. Tako da, ali ne vidim poveznicu sa javnim životom u Srbiji. Zabava je način na koji se kroz realitije, kroz zabavne stvari koje ni malo nisu zabavne, samo su površno zadovoljstvo, truje masa. I na taj način se kontroliše i manipuliše njima. Le Bon, Gustave Le Bon, 1895. godine, je otkrio psihologiju gomile, psihologiju mase i rekao da masa nije samo broj ljudi, masa je psihološko stanje. Šta to znači? To znači da ljudi u anonimnosti smanjuju ličnu odgovornost. Kad smo u grupi sličnih koji misle kao ja, odgovornost se pojedinačno smanjuje. To vam je poznato sa utakmica. Neka ubistva su se desila pre 2 godine, je dečko, ukrali su mu loptu, navijači, otišao je da se žali ocu, otac je sišao, oni imaju 13-14 godina, tražio da se vrati lopta, bio je veoma drčan. I ovi su ga izgazili i ubili. Psihologija mase, mi zajedno možemo i da ubijemo. To je naša kolektivna odgovornost. To nisam ja uradio. Ko je zadao poslednji udarac?
anonimnost smanjuje ličnu odgovornost, a emocionalna zaraza širi se brže od argumenata. Pojačava se sve ono što predstavlja strah, prezir, lojalnost i bes. Znači, u masi se sve ove emocije pojačavaju. Pojedinačno su mnogo manje, u masi su veće. I sugestibilnost pojačava jednostavne i ponovljene poruke. Ljudi u masi su veoma sugestibilni, na njih je lako delovati. Pojavi se jedan vođa i ispostavi se da on povede lako masu. Vrlo lako. Samo zato što se pojavio kao vođa. Jel vama treba vođa? Ne. Dobro, sad ćemo da vidimo zašto je to tako. Više se ne pitamo da li je ovo tačno, već da li ovo osjećaju isto ljudi oko mene. Tako da istina u masi prestaje. A ovo mi je sliku napravio veštačka inteligencija. Jahači su sa raznih fakulteta, pravnog, ETF-a i jaše svako svog slona. Kakve su ove životinje? Lav, jelen i slon. Moćne. Kakvi? Divlje. Divlje i moćne. Kakvi su lideri? Moćni. Jedina nezgoda je što nijedna od ovih životinja nije lider. Lav kao kralj životinja jede prvi, ali lavica predvodi krdo. Kad se jedna košuta povredi, druga košuta je zamenjuje. Nikad jelen. A slonovi su solitarne životinje koje slonice puštaju u krdo samo u vreme parenja. Slonice predvode krdo. Zašto? Zato što su emocionalno inteligentne i zato što im se veruje. A ove životinje su dominatori. Oni se bore sebično za sebe i za uski krug životinja jedinki oko sebe. Autoritarni lider u masi daje pravac. On se pojavljuje i daje pravac. Masa ima energiju, ali ono što se dešava, recimo u studentskom pokretu, da vama nije bio potreban lider. A i da se pojavio neki lider, taj bi vrlo brzo bio smaknut. Tako da ste vi imali energiju koja ide napred, a možemo posle da porazgovaramo i o tome šta je možda trebalo, šta treba sada. Sve u svemu hoću da autoritarni lider daje pravac masi tako što stvara neprijatelja, daje zaštitu od tog neprijatelja i moralno opravdanje za poslušnost. Složenu realnost prevodi u mi protiv onih, bi i oni, red nasuprot haosa i lojalnost nasuprot izdaje. Ovi pojmovi su vam poznati iz svakodnevnog žargona i svakodnevnog govora. Znači, stvori neprijatelja i pojačao si kohezivnost u masi. Ja se sećam kad je počelo bombardovanje 99. prvih 15 dana jednu reč niko nije rekao protiv Slobe Miloševića. Ni u jednim novinama, nigde. Što je narodu u tom trenutku bio potreban vođa. Imali su spoljnog neprijatelja i kohezivnost unutar grupe. Malo smo bili zbunjeni, ali smo bili napadnuti. Vođa i neprijatelji vođe. Ne mora da reši vođa problem, dovoljno je da reguliše strah. Tako što daje sigurnost svojim samopouzdanjem, koje je često preveliko. Autoritarni lider, ja sam dodao paranoidnost, inače mračna trijada, narcizam, psihopatija i makijavelijalizam su nešto što predstavljaju osnov te mračne trijade autoritarnog vođe. Znači, narcizam ima grandioznu sliku o sebi, kult ličnosti, kritika se doživljava kao izdaja, svaki oblik kritike, lojalnost je važnija od kompetencije. Poznato mi je to. Paranoidnost. Svi mi prete.
Stalno se stvara neprijatelj i saboter, podela na naše i njihove i kontrola informacija i testovi lojalnosti. Makijavelijalizam je osnov manipulacije. Kakve razlike između uticaja i manipulacije? Mogu se prvo smo kod uticaja svesni cele slike i onda na osnovu toga sami odlučimo, dok kod manipulacije nemamo celu sliku, već na osnovu pola informacije donosimo. Zanimljivo. Manipulacija je win-lose, a uticaj je win-win. U moje vreme nije postalo win-win. Bio je Alan Ford, ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti. Međutim, win-win je moguć. I veštine uticaja govore o tome da dajemo nešto da bismo nešto dobili. Mi ne možemo da dobijemo ništa ako nešto ne damo. Ja sam svojim ćerkama u vreme korone istripao sam da ću da umrem, pa sam ih pozvao da im kažem svoju životnu istinu, da je prenesem na njih, zakonitost. A to je, ne možeš ništa dobiti ako nešto ne daš. To što daješ treba da bude ono što nekome treba, a ne ono što imaš da daš. I daj prvi. Znači, manipulacija dolazi od reči manu, što znači ruka, i pulare, što znači pomilovati. I nema nužno negativan značaj. Mi smo dali negativan značaj zato što onaj ko manipuliše nekom drugom osobom, ta druga osoba se osjeća loše. To je jedini kriterijum da je to manipulacija. Ako se ja osjećam dobro i ti dobiješ nešto, ja dobijem nešto, to je uticaj. Manipulacija je osnov makijavelijalizma i ta mračna trijada dodata je psihopatija, a to je da su ljudi sredstva i da praktično nema empatije, hladna instrumentalnost, odsustvo krivice, šarm bez stvarne odgovornosti. Šarmom se kompenzuje nedostatak odgovornosti. Stavio sam reference da me ne optuže da sam to ja nešto smislio. Primer autoritarnog vođe. Prvo se stvori strah i podela. Širi se strah i nesigurnost, pronalazi se neprijatelj, deli narod mi protiv njih i koristi medije za manipulaciju. U drugoj fazi predstavlja sebe kao spasioca. Nudi zaštitu, jednostavna rešenja, gradi kult ličnosti, traži lojalnost i ne postavlja pitanja. Sledeća stvar je zahtev za potpunom poslušnošću. Poslušnost prikazuje kao moralnu dužnost, kritiku naziva izdajom, a nagradu daje poslušnima i kažnjava neposlušne. Time stvarajući stalni strah. Kontrola informacija i suzbijanje kritike je poslednji faktor kod autoritarnog vođe. Rezultat je društvo pod kontrolom, imamo strah, podele, poslušnost, ćutanje i stagnacija. Ljudi postaju publika za ono što se dešava. Do jednog trenutka dok ne pukne film. A sad vas molim da ustanete svi. Da napravimo jedan mali eksperiment. Ispružite desnu ruku napred. Sad je stavite na srce. Ispružite levu ruku. Uhvatite desno uvo. Sedite. Što ste to uradili? Što? Pa stvarno ste poslušni. Znači, ja vam kažem, vi nešto uradite i vi uradite. Zamolio se. Zamolio, lepo. Jao. Ali imate neku poziciju autoriteta. Sudnica. Dobro, gledajte sad, molim vas, ovaj film. And participate in atrocities such as the Holocaust. He set up an experiment. Volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory. What now you tell me quickly was wait for Separated by a screen, the teacher would ask the learner questions in a word game and administer an electric shock when the answer was incorrect.
He was told to increase the voltage with each wrong answer. Cloud, horse, rock, house. Answer. Wrong. 150 volts. Answer, horse. Continue, please. The experiment requires you to continue, teacher. Please continue. Participants didn't know that the learner was really an actor, and the so-called shot hummed. You're gonna get a shot. 180 volts. Two-thirds of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat. 375 volts. I think so. Ubio ga je. He was hollering. Fake. Check it to see if he's all right, buddy. Milgram's findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis. Stavili su glumca koji se pravio da mu puštaju struju, nisu puštali struju. 62 od 100 ljudi je letalnu dozu, samo zato što je neko to tražio, autoritet tražio od njih. Milgramov eksperiment, poslušnost autoritetu. Prvo, postoji naređenje, jasno naređenje. Drugo, pojedinac autoritet vidi kao legitimnog i vrednog poštovanja. Znači, vi mene cenite i zbog toga ste ustali. Da me mrzite, malo sutra biste ustali. Unutrašnji sukob. Jedno vreme postoji kod ovog čoveka koga ste videli između ličnih uverenja i želje da se posluša autoritet. On se bori, međutim na kraju pristaje. Prepušta odgovornost sistemu. Sistem misli za njega, naređenje se izvršava i posle toga mu je krivo. Legitimitet autoriteta, prisustvo drugih poslušnih ljudi. Pa sad vi vidite kakva veze ima sa našom stvarnošću. Prisustvo drugih poslušnih ljudi omogućava da ako su i oni poslušni, ja ću biti poslušan autoritetu. Okruženje i situacija, jasna i konkretna uputstva. Šta treba raditi i postepena eskalacija zahteva. Fenomen kuvane žabe. Ubaci žabu u vruću vodu, ona iskoči. Ubaciš je u hladnu, pa polako greješ, ona se skuva. Lazarus i Seligman su radili eksperiment sa kučićima koji su bili unutar električne ograde. Ograde kroz koju su puštali struju svaki put kad kuče pokuša da preskoči i uzme meso. Posle drugog, trećeg puta nije bilo struje. Meso je stajalo na isto mesto, kučići nisu više preskakali. Naučili su da budu bespomoćni. Naučena bespomoćnost je jedna od bitnijih stvari kako postajemo kuvane žabe. Komandni lanac emocija. Ovo mi je posebno zanimljivo. Pa moći ću ja valjda da uradim ovo, da vam uvećam. Prvo stvara masu, nema mišljenja, samo pripadnost. Masi se daje neprijatelj, lider se predstavlja kao zaštitnik, poslušnost se predstavlja kao moralna dužnost, kritika se ispravlja kao izdaja i tada javni prostor funkcioniše kao komandni lanac emocija. Emocije se upravljaju, masa se usmerava, istina se potiskuje. To je mehanizam lančanog prenošenja emocija od početka sa mase ka lideru. Ništa ne bi bilo da se ne formira paranoidni obrazac i u narodu i kod vođe. Videli ste da vođa ima paranoidni stil razmišljanja, svi su protiv njega, a masa ima paranoidni obrazac zato što svaki oblik neizvesnosti zahteva da se na neki način osetimo sigurnim. I zbog toga se događa da mi verujemo u teorije zavere. Svaka teorija zavere je bolja nego da ne znamo šta se dešava.
To je jedan od načina. A neprijatelj je brz alat za alignment ljudi, ali skup za mentalno zdravlje društva. Stvarno se organizuje oko stalne pretnje, neprijatelj smanjuje kompleksnost. Tog trenutka svet postaje crno-beli. To je inače granični poremećaj ličnosti, borderline personality disorder, su oni koji gledaju svet u crno-belim tonovima. Nema nijansi, nema sivog. Čovek je ili dobar ili loš. A cena je gubitak nijansi, stalna mobilizacija. Zrelost javnog prostora meri se pitanjem da li je dozvoljeno misliti na složen način. Ovo je možda i centralna poruka. Mi uprošćavamo stvari i postavljamo se baš onako kako su oni hteli, mi i oni. Nijanse ne postoje. Nema ničeg dobrog u onoj drugoj strani. Ne analizira se sistem i ne popravljaju se institucije kada ljudi imaju paranoidni oblik razmišljanja. Narcistički obrazac. Sistem sa... Moram da vam kažem da živimo u narcističko vreme. Mi smo narcistična civilizacija. Cela civilizacija je narcistična. Šta to znači? To znači da posmatramo stvari crno-belim, tretiramo okolinu na način koji je poništavajući, hvalimo se sobom, drugi ne valjaju i taj stil u civilizaciji, postajemo sebični, suštinski, i agresivnost raste. Agresivnost je sa svakom sledećom generacijom sve veća. Išao sam držao predavanje u svojoj 6. gimnaziji, vidio sam da su pokunjeni profesori i pitao sam ih šta se desilo. Kaže, ne možemo da vam pričamo, malo nam je neprijatno. 3. razred je izbacivao stolice kroz prozor na glave prolaznika. To nije moglo da se desi u moje vreme. U jednoj školu su gurnuli profesora matematike da polomi ruku, zato što je dao loše ocene. Ne možete više da dobijete razrednog starešinu, neće niko. Zato što treba da štiti decu koja postaju agresivna. Znači, agresivnost raste, sebičnost raste, mi smo u vreme narcistične civilizacije. Što se tiče sistema, on se organizuje oko slike nepogrešivosti. Sve je veliko, sve je istorijsko, sve je spasonosno. Najveći smo, imat ćemo najveće plate. Imidž postaje važniji od rezultata, a narativ važniji od korekcije bilo čega. Zdrav autoritet traži poverenje kroz odgovornost, a nezdrav traži divljenje kroz spektakl. Što više spektakl, što više otvaranja bilo čega, to narod veruje više vođi, a to mi postaje mi, koji smo tako veliki i moćni. Crvena zona je autoritet koji ne trpi bilo kakvo pitanje. To je crvena zona. Što se tiče medija, kao emocionalnog operativnog sistema, mediji lažu. Šta mislite o toj izjavi? Da proverimo koliko razmišljamo u nijansama. Ajde, još gore. Svi mediji lažu. Mislim, neki sigurno lažu, ali mislim da je već problem što daje, recimo, poluinformacije koje mogu često budu opasnije nego čista laž. Ili spinuju u smislu da ne lažu direktno, ali nametnu neku temu koja nije zapravo lažna. Upravo tako. Mediji ne upravljaju samo informacijama, već i vidljivoću, hištnošću i emocionalnim tonom. Dovoljno je da selektuje, uveća, izostavi i ponovi nešto, neku informaciju. Ne mora da slaže. Samo izostavi. Ili nešto malo promeni. To je taj spin o kome pričam. Jer s tim ništa ovo ne bi bilo moguće da naš mozak ne prihvata upravo ono u šta već veruje. To se zove pristrasnost potvrđivanja.
lakše primećujemo ono što potvrđuje naše početne stavove. Navijamo za jednu opciju. Ko gleda N1, taj ne gleda Pink i Novu. Ko gleda Novu, taj ne gleda, kako se zove? Happy. Informer. Kad ste poslednji put uključili da vidite šta ovi drugi pričaju, a da niste odmah sklonili program? Ti si gledao jedno i drugo? Da. To mi reci. Pa kad gledate nešto sa čim se od reči do reči ne slažete konstantno, bude vam jako neprijatno. Dobro. U stomaku imate neprijatno osjećaj, ne možete da gledate i tera vas da pritisnete kanal, zato što vam je izrazito vam je neprijatno jer pljuje po nečemu zašto vi mislite da je vredno. To je to. Postojimo mi i oni. A ja ti tvrdim da u nekim informacijama njihovim postoje i neke dobre stvari. I ceo cilj je da mi iznijansiramo svoje misli i da ne budemo crno-beli. Da bar 10% istine prihvatimo. Da ne okrećemo slepo oko onom delu koji postoji. Znači, test zrelosti, koja informacija bi mogla da promeni moje mišljenje? Razmislite koliko smo zreli. Koja informacija u medijskom sistemu bi mogla da promeni moje mišljenje? Po ovome, kako ti kažeš, nijedna. To ti kao da bacaš kruna pismo i navijaš za krunu, padne pismo, ti kažeš idem 3 puta. Ako padne 2 puta, ovo što nećeš, idem 10 puta. Mi navijamo za jednu opciju, onu našu opciju. I tako se kohezivnost pravi oko mi i oni. Da te gnjavim ja malo ako mogu. Molim te. Ono što čini mi se, bar na ovom slajdu zanemaruješ, jeste način predstavljanja informacija. Recimo, način predstavljanja informacija jeste ono zbog čega ne možeš u osnovi da izjednačiš, recimo, informacije. Kad govorimo samo o informacijama, možda i da, ali recimo, kada imamo ovo poređenje, uzmemo ove dvije strane, nije neprijatno sadržana samo u nesaglasnosti sa nečijim stavovima, nego i sa načinom na koji se ti stavovi predstavljaju. Recimo da ja saopštavam sada tebi neku informaciju i da ja saopštavam sujuću. Istu tu informaciju ja saopštavam, bez obzira na to da li je tačna ili netačna, recimo normalno razgovarajući. Ti sasvim razumno imaš odgovor prema mom načinu predstavljanja te informacije, bez obzira na to što ta informacija koja je predstavljena može biti 100 puta tačna. Tako da ovo o čemu govorite, i ovo čemu Aleksandar, na primjer, govori, a sad će i Bijeka, jeste između ostalog, i to nije sad iz perspektive nekog finoće građanske i tako dalje, nego iz perspektive kršenja, meni se čini, nekih pravila čije nas kršenje duboko vrijeđe. To su recimo neka moralna pravila, neka pravila pristojnosti, neka pravila elementarne pristojnosti, neki sadržaj od kojih se s pravom na različite načine gnušamo, jednako kao što se gnušamo nekih činova i tako dalje i tako dalje. Tako da, ne vjerujem da može da se svede to na sadržaj informacije. Naravno da ne. Govoriti o formi to. Naravno da ne. Jako se slažem s tobom. Znači, forma je bitna utoliko što može da prija ili ne prija, da bude vulgarna, da bude kič ili da bude ono što odgovara nama kao intelektualcima. Ali masa traži ono, masa traži vulgarnost, traži bitku, tuču. Ja sam radio sa nekim političarem... Možda da je to otpjeva Sinan Sać, što bi recimo bilo prihvatiti, dobro, ne sad. Sinan je okej. A to, ne, zato ti kažem. A ne, zato ti kažem, to su načini u stvari, ovo sam kao pozitivno naveo. Dakle, da ne bude sad da je to nešto građanski protiv negrađanski, ili kako god da okreneš. Dakle, upravo je u ovome. Ekstremna vulgarnost koja se graniči sa nemoralnošću izlaganja određenog sadržaja. To mi je ideja. Vulgarnost, slažem se. Ali ja mislim da upravo iz tog razloga postoje različite tehnike te medijske manipulacije. Postoji taj ogromna masa ljudi koja hoće krv, koja hoće psovke, koja hoće informer, ali baš zato što nisu svi takvi, zato postoji Euronews, zato postoji RTS, koji isto tako kao što
se na ovoj drugoj strani nova jedan se pristojno saopštavaju informacije, tako isto ja gledam ponekad i dnevnik RTS-a, uglavnom bude pristojno saopšteno, ali mene on i više... Tu je sadržaj, tu je sadržaj. Zato što oni pristojno, fino i kulturno kažu isto što kaže i Pink, samo što te ne boli stomak zato što ne slušaš neke vulgarnosti. Ali i dalje imaš svoj stav koji je protiv nečega što si čuo. Ostaje svoj. Ne svake vesti, ali je tu mnogo lakše da se to mišljenje normalno kanališe, da to malo razvijeno mišljenje, da se... Tako su i napravljeni mediji, da sada postoje takozvani neutralni, kao što je Tanjug, Euronews i tako dalje, koji su umereni. Međutim, i tekako su na svoj način, mirniji način, predstavljaju isto što i ceo sistem. Čeki. Ja ne bih složio sa profesorom, mislim, niste poentirali, zato što veći deo populacije, makar trenutno kako se meni čini, se poistovećuje upravo sa tim informerom, sa tim načinom izlaganja, zato što možete, taj način izlaganja možete da stavite pred prodavnicu, u kafanu, to je taj način obraćanja i to je ta konekcija koja se ostvaruje sa ljudima. A upravo na taj način su pokrili taj domen ljudi i onda imate ovaj blago, neutralne koji gledaju Euronews, Tanjug i tako dalje i na taj način se potpuno Pokriva celo. Tako je. Ali ima smisla ovo, da je način na koji se prezentuje ogavan nekim ljudima i kosi se sa moralnim načelima jednog određenog sloja ljudi. On podilazi svojim načinom, podilazi masi. To je odlično, samo ne bih pogrešno da ne shvatite. Ja mislim da postoji način obraćanja ovo, zato sam pomenuo sa Sinan Sakić u pozitivnom ekstremnom smislu. Sinan je Bog. Googlajte koncerte na Tošmajdanu Sinana Sakića. Pored toga što ja ne slušam Sinana Sakića, ali ste mladi za to, ali googlajte. To je red punkera, red metalaca, ostali su iza. To je ozbiljna stvar. To je institucija, svake godine to održava. Sad, zašto sam pomenuo? Pomenuo sam upravo zbog toga što, recimo, kada vi u ovu formu, koja je jedna vulgarna forma koju na televiziji, vjerovali ili ne, do 2012. godine nismo mogli da zamislimo. Dakle, to nije nešto što je bilo način izlaganja toga. To jeste primamljivo, ali i drugi oblici su primamljivi, koji nisu ovoliko militarizovani, koji nisu na ovaj način u ovoj mjeri vulgarni, koji nisu na ovaj način i u ovoj mjeri, recimo, čak militantni prilike, sa stanovišta odnosa prema političkim protivnicima, sa stanovišta funkcionisanja. To vjerovatno gledajući televizije na ovu Srbiju u poslednjih 12-13 godina, čovjek bi rekao da su te iste televizije uvijek bile tako. Ali vi čak i na Pinku vidite razliku u sadržaju u odnosu, na primjer, na Informer. Sad, drugo je to što mi sad znamo da nije dovoljno, čak ni ovo na RTS-u, nego RTS mora da postane Informer da bi bili zadovoljni. Dakle, ja mislim da postoji, bar ja se nadam, znači, i nemamo izlaz iz toga, postoji način obraćanja toj populaciji o kojoj govorimo, koja naravno nema ništa, naprotiv, baš naprotiv, postoji način obraćanja koji je jednako primamljiv, a ni u ovoj mjeri, recimo, čak krvožaj. To je. Evo ovako, za pravnike moram da kažem nešto što pričam mnogo dugo i uvek mi je bilo zanimljivo kako voditi debate. Kako, recimo, u Crnoj Gori je pre 20 i nešto, 30 godina milina bilo gledati parlament. Način na koji su se obraćali jedni drugima, to je za mene bio dokaz prijateljskog, parlamentarnog načina vođenja razgovora. Abraham Lincoln je bio advokat pre nego što je postao predsjednik. To znate svi. On je svaki govor odbrane svoga klijenta započinjao iznošenjem svih dokaza protiv svog klijenta za koje je siguran da će tužilac da kaže u svom govoru. Zašto? Što je pljuvao po svom čoveku. Da bi se prikazao kao objekt. Apsolutno. Prvo oduzmeš sve adute iz ruku tužiocu. Drugo, svaka rečenica koju izgovoriš posle toga ima veću dubinu, a porota i sudija kažu ovaj čovjek je objektivan. Sagledava stvari iz raznih perspektiva. Tako da sam ja napravio bambus tehniku
komunikacije u kojoj smo prvo na strani oponenta, ne slažući se sa njim, ali smo na strani, možda su nas zaključali. A zatim vrlo postepeno i argumentovano prelaziš na svoju stranu. Primer, Beograd je čist grad. Nije istina, Beograd je prljav. I odmah imamo sukob. Reč sukob znači zajednička zla sudbina. Sukob. I ključna stvar je da kažemo, složimo se sa jednim delom te istine koju ima neko drugi i kažemo, ima dosta ljudi koji misli da je Beograd čist, na primer. Bez ali i bez međutim. U poslednje vreme čujem da ljudi razgovaraju tako što potenciraju reč ali. Ne znam da ste to primetili, ali i onda kaže svoje potpuno suprotno. Vrlo kratko ono što je neko rekao, a posle toga suprotno i negativno. Znači, ali poništava sve što je rečeno pozitivno. Nemojte, kad hoćete, kažete ali, izgovorite ga u sebi i nastavite kao da ste ga rekli. Mnogo je bolja komunikacija. Dakle, ima dosta ljudi koji misle da je Beograd čist. Ima i oni koji znaju da je poslednjih 25 godina došlo više od 1.000.000 ljudi, različitih kultura i higijenskih navika. Kad se krene prema periferiji, mnoge opštine nemaju ni kanalizaciju. Ne znam da li ste čuli da Dedinje nema kanalizaciju. Neće da ruše. Kad su velike manifestacije, kao što je bio Beer Fest, bude po 6 tona đubreta, a posljednje 3 godine je 4 puta bio najzagađeniji grad u svetu. Tako da Beograd i nije onako čist. A mi nemamo vremena. Mi ćemo odmah da se suočimo sa protivnikom i da bljujemo vatru i tražimo krv. Ceo što si usporiti slona, uključiti razum. Sad ću da vam dam par korisnih saveta i da završavamo polako. Moć, liderstvo i feedback. Dugotrajna moć bez korekcije menja ponašanje i slabi kontakt sa realnošću. Sve više postaje psihoza. Otuda se to dešava i kod vođe i kod javnog mnjenja. Znači, što duže traje period moći, bilo čije, bez korekcije, dolazi do otuđenja od realnosti. Kad svi klimaju glavom, lider gubi ogledalo. Ogledalo podrazumeva neku vrstu korektivnog faktora za ponašanje. On ne podnosi kritiku i svaku kritiku doživlja kao atak na svoju ličnost. Organizacione halucinacija, to se dešava u kompanijama. Na prezentaciji je sve zeleno, cveta, cveće i proleće, a u praksi je katastrofa. Nego da bi se prilagodili liderima koji žele da čuju samo lepo, ulepšava se realnost. Zdrava moć ima feedback mehanizam, ljude koji smeju da kažu ovo nije tačno. To se zove psihološka bezbednost i ja u kompanijama to predajem. Znači da možeš da kažeš ja ovo ne razumem, ja se s ovim ne slažem, pogrešio si. To je jako retko u bilo kojoj firmi, a pogotovo u društvu. Ko može da kaže ovo nije tačno? I gde? Institucije i pravo. Pravo živi u psihološkoj kulturi institucija. Ne samo u zakonima. Psihološka kultura u institucijama. Kako vi to razumete? Dakle, ja mislim da institucije i pravo one postoji tu čisto samo da ne bude pakao. A da jednostavno ljudi moraju da funkcionišu na osnovu nekog morala, tako? Nekog ličnog odnosa prema tome što u tom zakonu piše, prema poštovanju tih institucija. Dakle, kada bi recimo 6 miliona građana počelo odjednom da ne poštuje institucije i zakone, pa državni aparat primjer ne bi bio dovoljno da nas sve pohapsi, da nas spakuju u pritvor ili u zatvor. Dakle, mora postoji neki ipak lični moralni odnos prema tim zakonima. Dobro. To je ta psihologija. Znači,
A atmosfera unutar institucija pravnih, kakva je sad atmosfera u pravnim institucijama? Evo, upravo smo odbili Venecijansku komisiju. Ne znam da li znate, jutros. Da živi neko bez zakonja u svim institucijama. Živi bez zakonja. Dobro. Mislim da institucije su puno ljudi koji ne smeju da kažu ništa, koji samo klimaju glavom i zapravo u njihovim glavama ne vlada bezakonje zato što im je tako rekao nadređeni, a nadređeni sigurno znaš kako u stvari zakon treba da bude, svi znamo da zakon baš nije onako kako piše na papiru. Teo si ti? Htio sam da kažem da apsolutno nema poverenja institucije, ni građani u institucija, a ni institucije međusobno. Unutar institucije ljudi nemaju poverenja jedni u druge, podvojili su se. A i jedna institucija nema poverenja u drugu, to je isto problem. I postoje razlike u transparentnosti u grupaciji u instituciji. Razlike u transparentnosti. Zdrava institucija ima proceduru, odgovornost i mogućnost korekcije. Kad pravda postane instrument, društvo se vraća psihologiji čopora. Onome što smo pričali o psihologiji mase. Kad pravda postane instrument. Institucije bi trebalo da smanjuju osvetu, proizvoljnost i strah. Da štite slabijeg. Zato su faktor mentalnog zdravlja društva. I zato ste vi vrlo važni, što sedite danas ovde, za korekciju institucija. Zato što će svi biti u nekoj instituciji. A pravnici ste. Ja sam... Ajde. Izvinjavam se što prekidam. Meni je zanimljivo, recimo, kada počnete da radite, vrlo brzo uvidite da sve što može da se modifikuje tim uticajem zapravo upravo znači na neki način manipulaciju emocijama. Tako da mene zanima kako sprečiti da podlegnemo lično... Evo ga rešenje. Ajde. Moja ćerka je direktorka Coca-Cola u Mađarskoj, za celu Mađarsku. Jedna od web znakinja, ova druga nije došla. Tako da zna kako funkcionišu sistem, druga radi na laptopu. Privatizujemo priču, međutim, dobro ti je pitanje. U stvari nije ni pitanje. Ovo je korekcija. Na neki način svi u jednom trenutku dođemo do toga da postanemo, dobijemo nekakav autoritet, shvatimo da možda ga i nemamo toliko dato funkcijom, nego smo opet neki deo sistema i šrafovi. I onda počinjemo da na neki način manipulišemo druge ljude time što upravljamo njihovim emocijama. I samo tako shvatamo da možemo da napredujemo. To nas uči sistem, eto, ja mogu da kažem iz mog sistema. Da ne možeš da prođeš dobro ako ne manipulišeš ljudima. Ne možeš da prođeš. Razlika još jednom između uticaj na emocije ide sa davanjem određenih stvari. Znači, ne mogu da manipulišem ako ti kažem, pohvalim tvoje vrednosti, dam ti slobodu izbora, pokažem razumevanje za tvoje osjećanja. Te dobre stvari koje ti dajem nisu manipulativne, zato što ti dajem ono što tebi treba. Zahvalnost, recimo. Prema tome, način na koji se ponašamo u sistemima treba da bude uticajan, a ne manipulativan. Manipulacija je da radiš na tuđu štetu i da manipulišeš tuđim emocijama da bi došao do cilja. Ja nisam zagovornik toga. Znači, uticaj je da razumem sagovornika. Da razumem ljudi. Upravo to koriste radi dobijanja svog cilja. Ali zanimljivo je da vidimo kako će... Da. Neko je nešto teo odavde. Da, sam htio sad da postavim pitanje u vezi, mislim, tih samih podsticaja, ako ste u sistemu kao što je, ne znam, neka korporacija ili u politici, da kažemo, ja mislim da možda i nije čak moguće da se dođe na vlast ili na vrh neke tako korporacije, kad imate sa druge strane ljude koji su spremni da manipulišu, znači da imaju veći emotivni intenzitet i jaču organizaciju, a vi pokušavate nekim uticajem ili da kažem tako nekim lepšim metodama da pobedite njih koji bolje mobilišu ljude od vas.
To je to. Mislim da su zato i radikali bili toliko uspešni, toliko dugo u Srbiji i na kraju pobedili, mislim. A viš sa televizije. Poenta je da ovi koji bolje mobilišu masu, a to rade... To su uticajni, nisu manipulatori. Autoritarni vođa je manipulator. Može da se manipuliše ljudima koji imaju određenu podložnost autoritetu. Ja nisam siguran da ovi ljudi mogu da budu izmanipulisani na način na koji su izmanipulisani drugi preko medija. Zato i postoji studentski pokret. Meni se čini da je osnovna razlika u tome da li te osobe direktno zavise od vas i da je vi njima dajete na kašičicu onako otprilike šta vama odgovara da oni imaju, da bi se oni konstantno vraćali kod vas, to je znači da vi manipulišete njima. A ukoliko svaki put kada vam se oni obrate, vi im pomognete iskreno i želite to da uradite i zbog vas, naravno, zbog neke vaše lične koristi, ali i zbog tuđe lične koristi, jer ako bude dobro njemu biće vama, pretpostavljam da onda nije u pitanju manipulacija. Nego uticaj. To je osnovna teza ovoga što pričam. Ajmo da za trenutak da smislite 3 želje. Svako po 3 želje, kakve god hoćete. Neću vas pitati za želje. Samo je bitno da... Ne. Ja sam samo psihijatar. Ovako, smislite 3 želje i sada ćemo da vidimo koje će želje da se ispune. Izaberite par, stanite pored svog para. Ako ste daleko, samo pređite jedan pored drugog. Nađite par. Obarat ćete ruke. Ček. Obarat ćete... Molim vas, obarat ćete ruke tako što će vaša želja biti ispunjena kad vaša ruka bude dole i ne smete da vučete ruku da bi vam se ispunila želja. To je sve. Izvolite. Radi šta hoćeš. Ali ja znam da ne mislim. A nema veze, ona ne zna. Ajde, šta vam? Gotovo je već. Jeste uradili? Dogovorili. Ajde da čujem. Šta ste radili? Ja sam njega uspio da ubedim da je moja želja dobra za obojicu. Ne, obarajte ruke. I on me pustio da mu obavim ruku. Odlično. Jeste uradili? Oni se stvarno bore, pogledajte. Nije stvar o snazi. Znači, molim vas, 99% ljudi razmišlja, pa kako da ispunim svoju želju kad ne smijem da vučem ruku? Niko ne razmišlja o drugoj osobi. Ja ću tebi, pa ćeš ti meni. Znači, smeš da oboriš ruku. Onda će ti možda biti oborena. A ako čekaš ili ne daš, primetio sam da mnogi ne daju da im se obori ruka, to mi nije jasno. Zašto je ovo važno? Zato što stvarno moraš nešto da daš da bi nešto dobio. Veštine uticaja idu sa pokazivanjem razumevanja za drugu osobu. I to je ujedno i deo ovdje. Molim vas, nemojte obarati više ruke. Izmaklo se kontroli. Nema više autoritet. Evo par, imaš autoritet. Dobro. Prvo sam ih prešao sa ovim, pa nisu teli više. Dakle, P. Kad god čujete neku informaciju, koristite pamet. Ovo je akronim. P je pauza. Nemojte brzo reagovati. Znači, kako se to radi? Mi imamo nešto se zove default mode network. A to je da smo kolekcionari ružnih stvari u prošlosti, overthinkujemo u sadašnjosti i katastrofiziramo budućnost. Šta ako i tako dalje. Taj default mode network, moramo da izađemo iz njega da bismo pozitivno razmišljali. Ja koristim akronim SLON.
To znači da prvo treba da stanemo i da napravimo jedan od manevara, dupli udah, recimo. Ako ste videli, Novak Đoković obično kada prima servis, on radi očima ovako, kao da ne vidi. Jeste primetili to? On izlazi iz svog moda i posmatra lopticu i fokusira se na nešto van njegovog razmišljanja da li će izgubiti poen. A kada je u taj breaku i kada gubi poen u taj breaku, okreće se od protivnika i radi ovo. Ste to primetili? 100% ste videli. Taj gest nije samo puko uzimanje vazduha ili neki ritual, za razliku od Nadala, neki ritual. Ovo je način da se smiri naš slon, naše emocije. To znači treba da stanemo i da napravimo dupli udah. Dupli udah je, recimo, sledeća stvar. Udišete normalno na nos i kada dođete do kraja, još malo i izdah na usta. Znači, idemo. I time se mozak resetuje. Šta smo radili? To je mikroreset za sva negativna stanja. Znači, napravite pauzu tako što ćete napraviti dupli udah. Da vam samo kažem jednu od milion naučnih objašnjenja. Kada izdišemo, mi dajemo mozgu signal da je opasnost prošla. I samim tim se resetujemo. L je lociraj gde u telu ti je uznemirenje i kako se ono zove. Imena za osjećanja se nalaze u predelu jahača. Tako da racionalni mozak dovodi do smirenja emotivnog naboja tako što kažete ja sam sada ljut, ja sam sada uplašen i tako dalje. O je odvoj činjenice od pretpostavki. Ovo je naročito važno i ukalkulisano u pamet. Znači, nije sve, recimo, nije mi pokvaren je, mrzi me i nije mi poslao izveštaj danas. To je pretpostavka. A činjenica nije mi stigao izveštaj. Znači, ogolite od emocija činjenice i dobit ćete istinu. Mnogo češće i mnogo više nego uz vaše pretpostavke i emotivnu obojenost. I N je nastavi dalje pitanjem šta je najbolje da uradim u ovoj situaciji. To je pitanje šta je pod mojom kontrolom. Mi se bavimo stvarima koje nisu pod našom kontrolom. Zato je ovo vrlo važno i za vas. Šta raditi sada, u budućnosti? Prva stvar je da napraviš pauzu i da sa svaku informaciju koju čuješ postaviš pitanje šta se od mene traži da osetim. Šta ova informacija traži od mene, kako treba da se osjećam sa ovom informacijom koju čujem. Da li da sam uplašen, da li me muvaju da je sve med i mleko, da testirate praktično sve što vam se kaže. Sledeća stvar je analiza okvira. Ko govori, naročito šta izostavlja. Recimo, kad smo pričali o medijima, izostavljanje određenih delova je takođe spin. Ko profitira iz toga? Moralna odgovornost. Da li sam još uvek autor svoje odluke ja? Dobro razmislite. Vrlo često ćete ubediti sebe da ste vi donosilac odluke, ali možda smo već u lancu, možda smo već usisani. Empatija. Da li druga strana još uvek može da bude ljudska sa druge strane? Taj deo je izuzetno važan, zato što dolazi do krvoprolića ukoliko toga nema. Znači, razmislite koji deo istine mogu da razumem, a predstavlja onu drugu stranu. I poslednja je tačka delovanja, koji mali prostor istine ja sada čuvam. To ostrvo istine koje je moje i ljudi sa kojima sam. Standardi umesto idola. Standardi umesto idola. Ovo je vrlo važno. Znači, nije nam potreban vođa. Uvek sam smatrao da nam je potreban vođa. U kompanijama tražimo od ljudi da kada su u većoj grupi rade neki zadatak, prvo izaberu vođu. Sasvim drugačije izgleda to. Kao dirigenta orkestra.
Međutim, pitanje liderstva u studentskom pokretu, recimo, je pitanje koje ste vi isključili kao mogućnost u ovom trenutku. Što ima smisla. Možemo pričamo o tome ako hoćete. Zašto nije dobro da imate vođu? I ko bi bio vođa? I da li će biti prihvaćeno svih? Mali krugovi poverenja, decentralizovana odgovornost. Znači, nije odgovornost samo vođe, nego je odgovornost svih nas. I svako preuzima odgovornost postavljanjem jednog jedinog pitanja. Šta je to što ja još mogu da uradim u ovoj situaciji? Ja još i uradim. Institucije i ponerološki filter. Našao sam jednog Poljaka koji je napravio knjigu Ponerologija zla. Ponerologija politike. Ponerologija je inače nauka o zlu. Poneros je zlo na grčkom. I on je dao neke filtere, neke alarme gde treba da se zabrinemo šta se dešava sa nama. Ja sam to preskočio ovog puta, ali sam vam dao onaj pamet kao varijantu koju ste, nadam se, slikali, niste. Dobro. I to bi bilo to. Kojom brzinom dižeš ruku? Svaka ti čast. Pa ne, hteo sam da pitam vezano za ovo još. Ja mislim, u stvari konstatacija prema pitanju, ja mislim da je ključni problem sa kojim sam se ja susreo, ne vezano samo mislim za vladajući režim i tako dalje, nego za čitav naš narod, jeste pitanje odgovornosti. Jer ovde se ljudi konstantno sklanjaju od odgovornosti i konstantno im je kriv neko. Kriv je sistem, tražimo krivca. Kriv je neko odavde, neko odande i zbog toga, dokle god mi ne budemo imali tu decentralizovanu odgovornost, ja mislim da ćemo mi imati vođu. Zato što narod koji se plaši, odnosno pojedinac koji se plaši da bude odgovoran, najlakše mu je da izabere vođu i sad bilo koji iz ovog sistema našeg, kad god se nešto loše desi, padne kiša u avgustu, ne može da se ide putem, u Mladenovcu gdje ja živim, nastanu poplave, ko je kriv? Vučić. Uvek je kriv on, zato što naravno niko drugi ne može da bude kriv, on ima svoju vlast i da narod odgovara. Pa ja bih samo možda dodala da ne mora nužno da znači da ako imamo vođu da ćemo sve osloboditi odgovornosti, to ste čini se spomenuli da je dovoljno da smo u masi da se oslobodimo odgovornosti. To je glavni problem, zato što ljudi misle ako su učesnici mase, da apsolutno njihova odgovornost tada nestaje. Apsolutno. Znači, pojedinačna je odgovornost, nema kolektivne odgovornosti. A kako sada ljude naučiti da budu... Krenite od sebe. Ja sam teoretičar zavere chemtrailsa. I gledam chemtrailse svako jutro gore iznad Zvezdare i nerviram se zato što znam da to postoji. I moja žena meni kaže, jel možeš ti nešto da uradiš s tim? Ja kažem ne. Pa kaže, šta onda mozgaš oko toga? Vidi šta je pod tvojom kontrolom, pa to radi. Tako da je pitanje lične odgovornosti ljudi oko vas, vi ste ovde odgovorni ljudi, ali je ključno pitanje koje sebi postavljaš je šta je to što ja još mogu da uradim u ovoj situaciji. To je pitanje odgovornosti. Da mi život visi o koncu, šta bih uradio. A upiranje prstom, pa to je moderna stvar u Srbiji. Znači, praktično ne postoji odgovornost, uvek nam je neko drugi kriv i to je u osnovi projektivnih mehanizama. Projekcija da je drugi kriv, da je drugi loš. Recimo, narcizam malih razlika, o tome nismo pričali. Hrvati i Srbi, recimo. 90% smo slični, 10% nismo. Oni su kulturni, mi smo ratoborni. I sad se tih 10% dovodi do nivoa kulta, to se zove narcizam malih razlika. Kad god imamo sličnosti koje su prevelike, mi moramo da nađemo različitost koju ćemo potencirati. To je potpuno strašno. I sad, ja sam za traganjem za tim sličnostima, zato što, recimo, u procesu pomirenja postoji takozvani ARIA princip. Antagonizam, rezonanca, invencija i akcija. Antagonizam, ljudi se svađaju. Imaju različite mišljenja o nečemu. U sukobu su. Onaj koji ih miri
traga za jednom malom sličnošću, da uđe u fazu rezonance. To sam radio u procesu pomirenja raznih na području bivše Jugoslavije. Znači, nađe se jedna sličnost. Ako nema sličnosti, kažeš, vidim da ste jako ljuti jedni na druge i ljudi se smire. To je neverovatno. To je sličnost. Ljudi vole slične sebi. A prezir osjećaju prema onima koji imaju različitost koja je istaknuta. I onda ja ističem svoju različitost. To je još jedan deo priče. Ali da se vratimo na odgovornost. Kako da budemo odgovorni je pitanje za vas. Kaži nam, molim te. Pa mislim da ćemo to da vidimo za 20 godina. Na primjer, da li smo bili odgovorni ili nismo bili odgovorni, tako što će napokon institucije koje su za to odgovorne krenule da rade svoj posao i prvog trenutka kad budu krenule da rade svoj posao i kad bude neko završio u zatvoru koji nije, ne znam, predsjednik, ministar, ne mora da bude, ali trebalo bi da budu i oni, nego ko je neki sitan lopov iz nekog malog mesta u Srbiji, kad budu ljudi vidjeli da ne može tako i da nije to modus operandi kako treba da se ponaša, tad će ljudi misliti, evo pa možda će doći do mene. I onda će se osjećati ta odgovornost. Dokle god smo u masi, dokle god... Nije to odgovornost. To je strah od kazne. To je heteronomni moral. Autonomni moral je, imaš od 9. 10. godine života, kada nije strah od kazne, nego imaš svoj unutrašnji moral. To je ono što radimo kad nas niko ne gleda. Ako nekom ispadne novčanik, mi ne gledamo da li nas neko gleda pa da stavimo novac u džep, nego damo čoveku. Tako da, to što si rekao je strah od kazne. I sad pitanje pravde i pravnog sistema, koliko je u stvari pravni sistem kazna i koliko je mogućnost korektivnog ponašanja kazna koju neko dobije. Ali ja se izvinjam, ja sam razumela kolegu da je rekao da ćemo za 20 godina vidjeti da li su ovi ljudi u ovoj prostoriji teatru imali odgovornost da se taj sistem izgradi. Ali, mislim, mogu da se nadovežem, dakle, slažem se sa tim da je to strah od kazne, ali onda kada dosta ljudi bude kažnjeno, to je onaj efekat krivičnog prava, onda će se vidjeti da to nije poželjen modus operandi. I onda, jer, kao što ste rekli, kad nađemo novčanik na ulici, mi ćemo ga uglavnom vratiti. Ali kada uradimo nešto u krivičnom delu, neko protiv države i tako dalje, tu se ne osjeća ta odgovornost, ne osjećamo se kao da smo nekoga nešto uzeli i mislim da upravo funkcionisanjem sistema se stiče ta lična odgovornost jer vidimo da to opet je nešto što je naše, nešto što mi treba da čuvamo, isto kao što treba da čuvamo čoveka pored sebe koga, na primjer, ne poznajemo, ali nećemo da mu ukrademo novac od učenika. Pravni je Zoran, niko ne razmišlja individualno, se razmišljaju društveno. Ekonomski to postavljeno, moraš da imaš sistem posticaja i kazni koji funkcioniše na taj način da postiče ona ponašanja koja su, recimo, nekoruptivna, a demotiviše ona ponašanja koja su koruptivna. Ili baš ekonomski postavljeno, cijena korupcije je trenutno veoma niska. Ona mora da poraste na neki način. Ako hoćeš, na primjer, promjenu ponašanja u ponašanju masa. Ali ti si, recimo, Kanta promijenio, ovo je meni pomenuo, pa imamo, naravno, heteronormativno funkcioniše to na pravnom fakultetu, zašto je moral drugi sistem pravila koji funkcioniše autonomno, manje više. Ali ima to, recimo, kako su u klasičnom njemačkom idealizmu pravdali kaznu i odgovornost. Ideja je ta da tebe kazna, to je odgovornost, potvrđuje kao osobu. To je na individualnom nivou. Zato što prihvatajući kaznu ti govoriš jeste, ja sam osoba koja je uradila to i koja je sposobna da vodi svojim postupcima. To je, ako govorimo o tome, jedan dio građanske neposlušnosti je zasnovan na tome. Građanska neposlušnost, na primjer, podrazumijeva spremnost da se čovjek nosi sa posljedicama građanske neposlušnosti u okviru tog i takvog, recimo, sistema koji neko osporava. Dakle, to nije samo to da se suprotstavi tom sistemu, nego da se u okvirima tog sistema prihvati kazna i time se afirmiše taj koji izražava svoje političko mišljenje poslušnošću, time što govori, evo me, ja sam osoba, ovo svjesno i namjerno radim protivzakonit čin, zato kao čin protesta. To onda postaje element samopotvrđivanja u ovom smislu, u smislu odgovornosti.
E sad, koliko nekako karaktera treba da bi se takva stvar radila na svakodnevnom nivou, to je već pitanje, ali svakako ne vjerujem da se grupna promjena može zasnovati na to. Previše je to... Utopistički. Jeste, previše. Pa jeste. Povezano za individualnu odgovornost, kako se ona može postići, pa mislim da ima dosta nekako licemernih ljudi koji bi, ne znam, uperili prstom ili rekli institucije mora da radi svoj posao ili mora da, ne znam, institucije su korumpirane i tako dalje, a s druge strane bi, recimo, kada ga zaustavi policija mu piše kaznu, on bi čušnuo 20 eura i rekao bi majde, kao nema veze. Tako da postoji, na primjer, i taj paradoks. Možda lično odgovornost treba da izgleda tako da mi uradimo na ličnom planu ono što je do nas. A onda mislim da će i samim tim i ljudi oko nas početi da se menjaju i samim tim institucije i tako dalje. Okupite oko sebe ljude koji slično razmišljaju o odgovornosti, o pravdi, o kazni, o bilo čemu. I što vas je više sličnih i ispravnih po pitanju odgovornosti, to ćete čuvati institucije i za 20 godina i mnogo ranije. Slažem se. To će biti realnije. Da, stigli su. 400.000. A su skinuli sa ulaza. Bilo je veliki transparent. Vi ste skinuli? Da. Što? Da im nekom pomilu u glavu, pošto nije lepo zakačeno. Jeste vidjeli da je osvanulo na... To je odgovor. Na Andrićevom vencu osvanulo, studenti pobeđuju. Preko celog zida. Ali neko montirao, verovatno. Dobro, imate li još pitanja? Ili ajde da diskutujemo? Vi kažete jedno pitanje za procjenu psihološku više. Recimo u trenutku, pričali smo dosta, u stvari, jedan dio predavanja je bio posvećen medijskom uticaju, odnosno spinu. I recimo da ovo sve o čemu smo pričali, što smo malo kao razminjivali neka mišljenja, da jeste jedna prilično loša situacija sa stanovišta toga šta građani ove zemlje dobiju kao informaciju, način na koji to dobiju kao informaciju, i da je to dovelo do erozije jedne značajne nekog relativno zdravog viđenja društva, odnosno odnosa međuljudskih, političkih, društvenih institucija, bilo čega, vladavine prava, pravednosti itd. U jednom trenutku kada bi se to promijenilo, koja je tvoja procjena koji bi bio period, koji bi bio potreban da se to pretvori u neko zdravije, empatičnije, solidarnije poimanje stvari? 100 godina. Ja mislim 2 mjeseca. Kako zašta? Ove stvari koje su propaganda će se skloniti brzo. Da li će se zameniti nekom drugom propagandom, ne znam. I to jeste problem. A što se tiče ovoga 100 godina, vrlo verovatno da neke stvari treba i 100 godina. Znači, to što ti kažeš za 3 meseca, verujem da ono što je ekstremno će prvo da bude sasečeno. U bilo kom obliku. Propaganda, ta reč nije spominjana. Manipulacija, pogledajte Čomskog, ima 10 pravila manipulacije narodom. Sva su primenjena ovdje u medijima. Svih 10. Ja imam pitanje u vezi natpisa studenti pobeđuju. Da li je to propaganda? Imam pitanje zato što sad pretpostavljam sebi svoju odgovornost, studenti pobeđuju. Kako studenti pobeđuju kada, dobro, nismo izgubili, ali su nam ukrali dosta opština na kojima su bili lokalni izbori, kako to studenti pobeđuju kad studenti, na primjer, na medicinskom fakultetu ne mogu da uzmu studentski parlament na 2000 izlaznost. Jesi ti pesimista? Jesam pesimista, ali interesantno, da li je to propaganda, da li je to neki osjećaj pripada. To je za tebe, zato što si pesimista da postaviš optimista. Druži se s njim, on kaže za 20 godina. Družimo se svaki dan. Sa žaljenjem izgovara. Evo ovako, osmišljeno je to tako da 400.000 potpisa ste dobili za studentsku listu.
za koju niko ne zna šta je. I dobro je da se ne zna. Sad se ispipava teren da se vidi da li će izbore biti na leto, pa se to pušta da bi se saznalo ko je na listi. Što se tiče studenti pobeđuju, taj slogan je odličan u svakom marketinškom smislu, zato što je ubedljiv i govori o tome da će se to desiti i da se već desilo. Kad postavljate cilj se postavlja u sadašnjem vremenu. Znači, ne želim da imam 100.000 evra, nego imam 100.000 evra. Želim da prestanem da pušim. Ne pušač sam. Želim da imam 8 kila manje. Ne, imam 92 kilograma. Znači, studenti pobeđuju je trajno vreme. Da li će se to desiti? Verovatno hoće, ali je pitanje kad. I to je slogan kojim se paralelno dešava isto kao što kod Cetkove pijace preko puta imamo ove, kako se zove, tezge SNS-a. Preko puta su štandovi, jedan i drugi, na kome se dele ove nalepnice. Znači, ne budi pesimista, budi optimista. Znači, optimisti žive 5 godina duže. Dobro, imamo li još? A šta ćete s ovim ljudima što govore da su realni? Pošto ovo čujem u pozadini i vi kažete pesimista, oni kažu ja sam realan. Pesimista je dobro obavišteni optimista. To je jedna od štosova. Šta je to realnost? Šta je istina? Niels Bohr je rekao da je suprotnost laži i istina, a suprotnost istini neka druga istina. Sad, šta je realno? Mi smo subjektivni. Svako ima svoju realnost i u skladu sa ovim pristrasnosti potvrđivanja mi navijamo za neku opciju. Tako da, hteli i ne hteli, mi ne možemo biti realni. Realnost podrazumeva uzimanje u obzir svih faktora, a mi ne možemo da pokrijemo sve faktore. Samo one koji nama odgovaraju pokrivamo. Zvali, imam jedno široko pitanje na koje dugi period života nemam odgovor, a to je da pritisak na institucije po meni znači prebacivanje odgovornosti na ljude, na koji su otelotvorenje, to je personalizacija tih institucija. Depersonalizacija? Personalizacija institucija. Otelotvorenje tih institucija. U kom kontekstu? Kada se vrši pritisak na pravu, na sud, na bilo koji neki establishment, osoba koja donosi odluku na kraju dana je osoba koja predstavlja tu instituciju. Doneti odluku, proglašenje krađe izbora, na primer, podrazumeva da osoba koja na čelu te institucije preuzima punu odgovornost. Ljudi su kvarna roba i osoba koja donosi tu odluku je osoba koja će da radi to na kontu svog interesa. Kako poravnati interes ljudi, imate li bez izlaznoj situaciji gde smeniti instituciju zapravo predstavlja smeniti čoveka na čelu te institucije. Kako pomiriti tu situaciju da u porast rastući svesti i želje za demokratijom u ovoj zemlji se na kraju dana zapravo svodi u možda nemoguću situaciju, jer su ih kao za robu. Daj čoveku moći i vidit ćeš kako je. Šta je pitanje? Koje bi bilo najlegalnije rješenje? Da li je najbolje rješenje da opet ljudi kao kolektiv izglasaju od jače institucije ili da se zapravo traži pomoć spolja, neki spoljni uticaj koji će da nadjača tu instituciju. Ili možda nešto treće. To je ono što je meni sve vreme dok traje sve ovo, to su jedine tri rješenja koje imam. O čemu je reč? Znači, svako ko se bori za vlast će smeniti čelnika neke institucije. Prvo. Osim 6. oktobra, što se to nije desilo tamo da je trebalo. To je, kako bih rekao, način na koji studenti sada delaju. Bar ja to tako vidim. Znači, oni imaju nameru da uđu u Skupštinu. Skupština ima veliku izbornu moć svega. Ukoliko postoji većina u Skupštini, bez obzira ko je,
menja se sistem. Taj sistem i promjena u sistemu će trajati prilično dugo i postojaće, po mom mišljenju, 2 godine vakuma, potpunog vakuma, gde će ekstremisti, strastveni, prosto tražiti da se lustracija napravi za 5 dana. To je proces i taj proces treba da ide nekim redosledom koji je unapred planiran, ne stihijski. Ja, recimo, sam potpuno bio zapanjen blokadama ulica. Zapanjen sam na koji način se to utiče na sistem. Kako smo mi napravili nešto da dovakamo Vučiću time što smo blokirali raskrsnicu? Čemu to? A s druge strane, pitanje 4 glavna zahteva studenta. Pa ko je očekivao da će bilo koji zahtev biti ispunjen? Ta energija je bila fokusirana, ali bez jasnoće cilja. Taj cilj je nemoguće postići. To znači da se čovjek iseče granu na kojoj sedi i ode u zatvor sam. To je nemoguće. Ali je lep zamah bio koji 15. marta nije iskorišćen, zato što nije postojao jasan fokus. A ta postepenost promene u institucijama dolazi od ove lične odgovornosti ovih ljudi koji su ovde. Pa se onda širi koncentričnim krugovima, a škart se odbacuje. Svi ekstremi se odbacuju. Ja to tako vidim. Znači, vi kažete da je neki savjet da krenemo od individualnog nivoa i da bi bilo to nekako najbolje da se na taj način gleda, a ne da razmišljamo o kolektivu, kao što ste vi dali primjer da gledate kroz prozor i da razmišljate jao što me nerviralo tamo. I kako ćete da promenite nešto van sebe? Pa nećemo menjati van sebe. Menjat ćemo tako što ćeš ti da se udružiš sa njim. Pa on kao pravnik će tebi da da neke instrukcije, ti ćeš mu dati instrukcije iz tvoje oblasti. Pa ćete vi biti odgovorni za vaš mali kolektiv. Pa će porodica biti odgovorna za sve što se dešava u porodici. Pa će deca uticati na roditelje, ne ubediti. Ubediti znači uterati u bedu. Znači, deca treba da utiču na roditelje, na babe i dede. A to se radi uticajem. Onako kako sam rekao, bambus tehnikom prvo. Znači, moramo da prihvatimo da tuđi stav postoji. Ne treba ga napadati. Onog trenutka kad napadnemo nekoga, tog trenutka budite spremni na sukob. Ništa nećemo napraviti ako nema uticaja. A uticaj podrazumeva razumevanje druge strane, kako se ona osjeća, koji su razlozi za to osjećanje. Dati slobodu izbora, reći ne moraš ako nećeš, neću se ljutiti, razumeću to i to pojačava šanse da dobijete to što hoćete. Treće, da kažete kako će korist neko imati od toga što će prihvatiti ono što vi tražite od njega. Četvrto je da pohvalite njegove vrednosti i pokažete sigurnost da će on to da uradi. I peto je da se zahvalite unapred. 5 stvari su toliko skupe nam reči, mi to ne radimo. I to nije manipulacija, to je uticaj. Dao sam ti ono što treba svakom čoveku od rođenja do smrti, a to je razumevanje i pohvala. Jel vama treba to? Divno ste održali ovo predavanje. Najbolje do sada. Dobro, hvala. Hvala vama, divna ste publika.